Niguo. Na njitagwo Steven Wambiri na ndi member wa St John. Yes. Ngoretwo ndi na St John as a volunteer miaka 20 Rutira. Kwirutira. Nako 23. 30 years. 20. Oh, 23, right? Ha? Koguo we oise out. Piu. Othire handu tangitutwara. Na gutire hima andu utanagitangikira. Othe. Aha. Nake model witũ tikumita mũrwaru tondu ni njui. Ni model. Model. Watia? Etagwo Ng'endo. Niwe umuthi tugutumira niguo tuhote kumenya uria mundu angikorwo ena gathina ri uria angitangikirwo. Niguo. Nake Ng'endo no member wanyu? Nake no member witu. Niguo. No volunteer yake rutira. Okay, na twina timu nene guku muno ya St John's ndake na menjire mokete mari othe. Koguo ni tugukianjiriria na ni njui in fact ni ndu wa mundu raigwa for example araigwa St John's ambulance niri ya mbere. Niki mwikaga? St John tukorwo twina maundu maingi no kiria gikorwo gikinene muno na ithuĩ ri ni gutangikira andu aria mena manyitiritwo ni mathara ta nyumba uguo auga nyumba kugwa nyumba kuhia makari accidents icio ciothe na go train andu niguo mahote gukorwo mena uhoti umenyo na uhoti wa guteithia mundu atatwaritwo thibitari tondu mundu akuaga ni kwina accidents icio na incidents icio mundu akuaga ni undu wa gutangikirwo gwake kwa mbere nikuo gutumaga mundu akue tondu angikorwo atangikirwo uru ndakinya thibitari akahota kuona no angitangikirwo wega na nikio itagwo first aid. That first aid araheo niwe tumaga athi thibitari akahota kuona. Hadiga ni twathomithagio tu primary ngaingi twathomithagio ya ku nose bleed uria kuiha mundu no ndakena na tari nyandanduku hanini tari wone urauga ya primary. Yes. Ya nose bleed ri wafundithirie atia kiuria tungurie uma unjurie kiuria reke ngurie kimu wa home science ule hende kana ucokie bia chokia bia well ni kahinda no ni njui ni wagirirwo ni kung'ara riu he undu waguo ni guikara eka tu no githe tutiri ha guthoma gwithomithia mundu akuni uguo ri tondu riri uguo afundithirio ri niguo andu aingi mafundithitio na ringi ni gucenjetie ini waguo ni he handu waguo ni kuhihinya gacoka waikara gutheni twaigagirira kindu gatamba yake na mai ndiu kana mundu ngihota kulaini arayaga ndiu kana magori mwaka hau ndakinyia hau akinyia ri wona riria afundithirio guo maundu ni macenjirie na nikiona first aid ri ona mundu angeo certificate ri ikoragwo ni ya mwaka umwe tondu maundu mathia maisha magicenjagia tariu ko tangikira nose bleed ri ni uka pinch soft part haha horo ukamuikaria thi aka lean forward uguo na mbere uguo ndekuma muno ndukihinyite biu uka pinch uka pinch biu afuru akahuhia na kanua nigetha turike haha ta twererere gya guitwo tondu ngundi turumagio mundu aito ni kindu pa uina magio gasoko kagerere twarikie na haha ri udirikanio niguo ndumire uyu gukuonio ria mutu atangagira kuguthahoria maiki aya tuke haha Ng'endo witu ri ni njui tikurwa tikugurura gurarite no ni urakihuthira ni makeup haya twanjiririe riu niguo maundu maingi mutangikagira ri ni wiga ko he kindu wa gweta incident na accident utiganu ni uriku utiganu ni riri incident ri yahota gukorwo ina maundu maingi accident ni imwe tondu tariu kwahota gukorwo ni car accident motorbike accident building accident no riu incident ri yahota gukorwo ina building collapse car ciothe riu maundu matukanite ni ndakunyita haya maundu maingi mutangikagira ni nguraro itiganite haha twina nguraro iriku haha twina nguraro maita matatu hena injury mutwe ena burn ino ni cut burn na fracture haya cut ni uthio ni gutinika haya guoko ni kuhia
na kuguru ni kunika ni tuko tukihumburia hau na ni ugutuonia uria mundu ahumburagia ni amenya ni kume na katangikira. Haya utanarora mundu uyu uwa hana ri riria kwagia na accident kana incident wagwo ni kwamba kumenya atia mundu eho he karitwa twenda gutumira getagwo Amega. Ni acronym ya Amega. Iramaanisha hangiko hena accident kindu kia mbere ni kurora access accident yo. Urarora accident yo uthorime niguo urore riri ngana hena danger kuriwe tondu ndahota gukorwo ndiroka kumuteithia na ni riu nduike nawe ugurarire riu ni gwitangikira ndigatuike muguraru ndarora yo ri ongo hena kaundu tugeta riu ongo hena giti kimugwirire ngana methe kamugwirira gathie ngamieheria ongoro hena ngari ri gathie ngahoria ngari ngaruta terminal ya betiri ngekira mahiga ndikarol ongo ni kibikibi imugwirire ngoya kibikibi yo ngamieheria tondu yo niyo danger ndarikia riu ku make scene safe niguo riu ngoka mutangikira niguo neyo first aid after all riu no hure thimu office ambulance yuke imukue igithie kumuoya ri ngamanengera uyu muguraru na indo ciake ciothe na indo iria ciothe ndumirite ri ngacioya ngacieheria iyo niyo twitaga aftermath riu ungi spell yo Amega ri assess make the area safe give emergency aid emergency aid G get help A ni aftermath riu uka clean handu hau haka koroheru hau ona mundu ndangimenya ni hauma na of course ni mundu wi muoyo na ni njue nigetha riu ukikumukuhagiriria ri mundu tungihota kumenya I mean ndio ti duothe tuwi mundu weho na God forbid ni eherete kana ni happen gukua at the scene ukumenya atia riu ri iyo ndakuhe example ri yuma ya incident management ona yo ni incident management no how incident management ri riu heyo ya ko give emergency aid ni tutumagira casualty management na casualty management ri tutumagira kindu gitagwo doctor HABC danger response uka shout for help uka open airway uka check for breathing afu uka check for circulation icio nicio cia kurora riri nayo ni primary survey ya kurora life threatening iria cingimuraga riu auma hau ri niguo gacoka riu weka secondary survey na secondary survey ni ya kurora kuma mutwe nginya maguru kiria njira iria angikorwo nacio riu arafu kamutangikira riu kamutungatira haya riu tuke riu he ng'endo witu na ng'endo witu tikugura ragurarite mwiroreri ni make up nigetha tukihote gwika atia kuonania niguo riu ri uria tugwika ri riu nguo ya casualty management riu oguo ndauga urore steps ciakwa ri cigukorwo ci iyo Dr. HABC haya gauka gathiuruka casualty wakwa garura I'm looking for danger garura gana hena kaundu ngona hatire ndenda response yake. Can you hear me? Ni urajigua maitho iguria maitho mundu ni andeithie goka ngahingura airway riu ni kuhingura airway ngarora breathing ngana ni arahuhia sawa no riu kora kani ahuhia igirira twara haha tuo haha uguo igua na riu ri ni nkwambite kuruga ka step gaka gloves ici ri no muhaka ukideal na mundu utaramenya ri no muhaka wikire no muhaka wikire gloves ni undu wa riri no kuruta kutari utondu maundu maingi monekaga barari ugucoka ucirute uria ngurugamite ri no igire uciikire kamuhuria nginya kabeti-ini okugo amundu wothe hihi advisable kaingi ndonaga tugicikua riria riri murito
tondu anytime no korwo ngiigua no ndira ni wega gukorwo nacio you never know kana iko hino ukiguthukire chemist ni tuonaga ni ciendagio bas nona riu ndekira ri riu ndoka ndamuhutia ri nona gwika uguo ri aingeikara uu ri ndarahota kuhuhia wega tondu rimi ni rugwite na thi riu rukahinga njira ya kuhihia riu ri mundu ahinguraga uguo akahota gukorwo ni arahuhia riu wahingura uguo ri niguo umenye ngani arahuhia biu ri uhiuhie ri ni ukuigua hena kaurugari karira riria rirauma wekira uguo ri ugatara thekunda 10 seconds 1 2 nginya 10 warikia uguo ri ugoka ukarora circulation gana thakame ni irathiururuka mwiri ungihutia hari ni hakoragwo na ni ukuigua kiria beat ya ngoro yaku iro riu ningi hawa kahutia ukona dakika thekunda 10 seconds ukona casualty waku ri airway ni open ni arahuhia nena circulation riu ahia no guo ri riu niguo riu ukambiriria riu kurora kuma mutwe no riu tondu riu ni ndrona riu ena gathina gaka ri riu no muhaka nyambe tondu ino ni bleeding ri na no arahuhia ri na tukobili ya bleed kiama ni makeup twakite nigetha tukionererie riu ri tondu ndera ku stop bleeding ri riu ngoya dressing yako ici ni indo njega ona mundu wina huwe wina ngari yake ugure uikarage ni gukoragwo na first aid kit riu first aid icio kit ri ni uthiurorega na equipment icio ogoro ndiri ri wiki atia ingireke ngwire kuri ikoragwo sikitio rungu rwa ngari ingi ona ciko ni toolbox riu ri gaka ri ukoya ukaiga ugekira haha nona hau alafu riu ri ugacoka riu ugathiururukiria na riu at this point ri no wegwo no guikara ukimwaragiria tondu nima nituiguire ni arahihia na ni arakuigua no riu ndu ukimuhokirite uguo ahota riri gukorwo ni maita meri ahota gukorwo unconscious ni ndareigua na akorwo ni areigua riu ngoro ngendo itu ri nikumwira pole ngendo guteithia ndiraguteithia kanyamu gaka ndiragwikira niguo gatige utige kura thakame go stop bleeding niguo tucoke tugutware thibitari ukamwe aikoni arakuigua kamwira ureka aya riu nona riu nda stop bleeding yo tondu ndambiriria guku mutwe-ini aya riu ngoka hendu no gukoma kometia ngari o uguo ngoka ngarora haha thutha kuma base ya mutwe ri kiria munyiginyini ri ngarora ngana hena riri tenderness ngana kuiba angikorwo ni haibite ri no akorwo ena spinal injury riu ngarora hau ngacoka ngahitukia guoko haha nganyitithania ciara hau thutha ningi no kurora ndirarora uguo uthie uguo nginya haha kuma haha riu ingeigua hena kaundu kaibite ri ngamenya wina spinal injury riu uria ngukumenyerera ri ti uria ingimenyera mundu tari na spinal injury aya ndarora yo ri ngoka collarbone-ini ni tumahindi tu twa haha ngarora hau ngarora githuri githuri ndirarora riri nona ndirarora ngana ni abunjikite itondu no akorwo na fracture nona tondu riu ri auma accident-ini aringa ngari aringo mutwe riu no akorwo sawa tugoka ri tukatinia maita mana uguo tigutinia literally kugaya sorry tigutinia ni kugaya tukagaya maita kuma haria mukonyo riri tukagaya maita mana ukahutia ha iguru urenda kumenya ngana hena kaundu gatari nomo sawa ni mwega no ugika uguo ri bado no urarora uthio wake ara react atia
Ungigwa kaundu kare kugigwa ha gatari nomo. Tari uri ungihuti uguo no huti uguo ri hena kiria wigananu. Hahota gukorwo hena handu homete hanini. Ngana hatuika tenda hanini. Riu ukamenya hau hena kaundu. Okay. Riu twarikia hau ri tugoka haha pelvic ini. Nona pelvic bone ino? Neno. Mahindi mau. Ukahinya thi hanini uguo. Alafu ukahinya mwena umwe. Na mwena umwe. Alafu ukacoka uka-compress uguo. Iyo urageria kurora ngana ena pelvic injury. Kania niagura haha uguo. Pelvic ini. Kuguo ukumenya kana angiigua ruo niguo ungirora toruo. Angibunjika makiramba hamwe ri he kaundu mekaga. Riu ungiigua uguo ri ukamenya hau ni muguraru. Aya tugacoka tugoka guoko-ini. Urahutia na ukihutia ri ukarora gloves gana cina thakame tondu githe na nguo yahota gukorwo ni araura thakame no ihithite nguo-ini. Aya na kurora gana mahindi ni mamunikiu ugoka moko-ini ongo ni arakuigua ri ukamwira ngendo ta hinya guoko gwakwa akahinya ngamenya guoko ku ni kwega guku ngoka ngona hau hena bands riu ri ban uria tu dilaga na ban ri mahia riu mahia ri all the same kwanza ukoya mai ma muferethi mahehu room temperature ndukoya ma fridge ma muferethi angikorwo ni ara move ri iyo angikorwo ni arathonga mugathi nake handu ukahingure tap ukahingura tap ugekira guoko ndaika 10 minutes ogo ndurita riu ri ni kuoya mai ugoka ukaiga karai gana thi ongoro ni thi ugaitiriria riu wagire mai ugataha ukireha tara kana ikoni masufa itagiriria na ndugatumire ma ati waitiriria ningi ugataha mai makira asa ni magafresh fresh 10 minutes wariki uguo ri ningi ugacoka ukoya kuguo riu ona tuge senior accident hena mwaki mundu hite ri uguo ni gwaguo ni gwika ugwetha mai fresh ugaikara ugitagiriria ndagika 10 kana ni ma musufa kana ni ma tap makome fresh riu gaka ningi tondu hau ningi hena ban ri nguraro cia mahia cia mahia na ni kuringanaga na haria ri kana nguraro ya mahia ni ya mahia tondu hetwa na tu mucii kaheaga kiero tariu githe ndona haha ino yuma nguraro ya gutinika uria tu haha ri noguo hangitinika handu hangi ungioha ino ya mahia ri ni twaitiriria mai ndaika 10 aya tukoha uguo ni ukuohai warikia gukuli ri ukoha no waguo ni gukul fast uga cool fast na turoha ni undu wa riri ungihatiga uguo ri ni hekugia germs nona ni hekugia giko jamu na ningi ni urenda riri hatika nyite infection tondu germs cia ingira ri ni cigukurehe infection riri tuhaga hakonduka riu kauma na nyama riu ri turoha uguo na turoha material area etagwo non fluffy itaruta nikyo ni kuhanaga specifically etagwo sterile dressing non fluffy riu woka ri ukoha ni ugakundika imwe nyona hena tufini twakuoha no uri tufini ongoro tutire ho ri ugakundika uguo nona riu twarika sorry nona ni twarikania na guoko na nyambiriirie mutwe riu ndathi ongidilaga na kiria o mwiri guthie na thi haya ngoka maguru guku maguru-ini ri nganyita ningi umenye tariu nona nguo ino ni ya blue angikorwo aurite thakame ni black okay black no batikwaria arote harangi tutimutuagira muno navy blue kana black one nona riu ni dark angikorwo urite thakame ri ndungiona riu nikio urahihinya ukarora kana ina aya ugoka no urarora ki hari wake ukarora continuation oro uguo ugoka ukaruta iratu ukarora
ona oni arareact ukona ukamenya kuguru kune gwi sawa okay ugoka kuguru guku kungi wagikorikete ni akureact na ona ngoto kureact ri taru ungikinye hau ri wiki uguo ri nona ni ndaigua hena kaundu ni mwitwikira nguo nyitu we ni twikira hipster yangikorwo ndira nguo ya batari uria twikaga ri he tumagathi twina tu tukuite tukaga tutitinagia maliciously tutingetinia ati guthukia nguo yaku niguo nguo yaku tukumitinia ati uria ungithie ni gutumwo ringi yahota gukorwo ni Sunday best yaku niguo riu simu-ini no ha rutumo-ini rutumo-ini tukamitinia riu nona riu ha ni hai hena uibo ri bado ni kuruta ni ticiga kuraya tumite doka ri ni ndira guku kana kunikaga guku ri ni gutiniti system yake no ira esa riu ri kuguru guku tu tondu ni kuniku ri uria twikaga ri kwahota gukorwo kunikite maita meri kunikite kahindi gakaumira na ni kura bleed kana kunikite na hatiri ndumirite riu ri kunikite ri na hatiri bleeding ri gutiraura ri riu tukaga riu ino niyo ikoragwo na tubini ino niyo itagwo triangular bandage riu tugoka tondu uria kuguru guku ri tutirenda ku move tukimu transport turenda ku immobilize gukorwo guikarite handu hamwe taru kungikorwo kwina kindu tugwita splints splints ni riri ni yahota gukorwo ni tumiti yahota gukorwo ni cardboard yahota gukorwo ni anything that can stop moving kindu kiria gituma kuguru guku tigathonge tugoka taru ri nona kiratu giki yake tondu tutumagira available material kiria kiho riu ona eno no tutumire kuigo na tuohe wagwe no gukuha we straight ni riu ni gutoru turenda kuikare riri we straight riu eno ri itago triangular bandage kamigo toru ino turenda guthondeka broad fold niguo tuhote kunyitirira iratu ici ri tukaiga haha tugekira haha thiini uguo na riu maundu reka maundu ma mothe ri tondu ni njui mutangikirwo we ena ni mumaku tondu you know ni gukoragwo na anxiety guguthia atia uramutangikira ri waguo ni gukorwo kimwira atia no ena ruo ndamwira riu kuguru guku ndira kunyitirira uguo niguo gutigathie na mbere na guthuka niguo tuhote gutengeria thibitari utangikirwo na kuguru aya twarikia uguo ri riu tondu ni nda immobilize ri goka haha kuguru guku nikuo kuniku niguo riu ngutumira guku ta splint ya kunyitirira ngakurehe haha ndarehe hau ri mwiri ukoragwo na hollows indo twita natural hollows handu ungiingiriria kindu haha thi wa mugongo na thi wa mutwe riu ri bandage ino ingi ri ngoka ngamioya ningi ngathondeka ka fold karia njugire no riu ino nguthondeka narrow fold uguo ugaka gatwike narrow nyingiririe haha riu itohete ri ngamba ugetha ningi wai neno ingine yaku gathondeka kaka kanaru riu ndiraingiriria ha ri ha mwena uyu
Tugithia na mbere ndiramenya muri na walk no nyende hiu tutaridie ugituonagia kuo hari walk ni yake na niri riu walk yo ri ni ya Saturday no yukite ha go horia ndirona ukio hatu eno ri nduona eno riu ndiramba kumieho uguo niguo inyitirire guku gutika move haya riu walk yo ri ni ya Saturday na tura miambiriria KICC walk yo ni ya collect funds bia cia ru urona ngika ri go train adu aria me ku vijijini niguo makorwo na skills ici menyo uyu wina guo makorwo na skill eno niguo kungiko kwina taka accident handu kana kwina kaundu kaumira ri no mahote guteithia mundu ucio ni walk ya mbere hi mureka ni muri mwake ngikare no ni ya mbere ino ni twikite ngi last year twekire na ino ni ya keri tureka mwaka uyu riu nona riu mundu waku riu ni twarikia riu ngahura thimu ambulance igoka ikamukua riu egwo ndari ugwati riu ni gukinya thibitari na ni ikuhota kuhona wow ndo twifundithia kaundu andu magure kindu gigwitwo first aid kit na ndigekiragwo toolbox ine ndigekiragwo toolbox haya na riu hindi ya walk ri kigituigwa walk ri mundu go ni gukorwo hana atia mundu rari agenda gu participate atia ri agu participate atia riu ri walk ri hena registration hena registration fee the minimum amount in 1,000 shillings and you get a t-shirt get t-shirt branded hena t-shirt hena t-shirt branded ino ya kuma ciana nginya andu agima na rangi ni different marangi ni different riu wari 1,000 minimum ri ukuheo kau riu Saturday oka ri rucini ri ugekira iratu comfortable ti ndio twarafa ugekira turatu twarafa comfortable tondu walk ni how long hena riri hena different categories hena ya 5 kilometers 10 5 neo nini hena 10 hena 10 na 20 na 25 wow riu depending afu wikire ka track suit na ka top wage ko wina na tumai afu na kofio gukoro kuna gakoriwa bas na to earpods na attitude na positive kilomita 5 mundu terega gutembea ri rega isigutiri ngari na maguta magorofio ni maratembea koguo ni meguthie 5 kilometers riu niguo mundu a register ugoka woka ri no register online woka ogoro ni ugoka muthenya ucio ri uguka tu turorere twaku tukunengere t-shirt afu twetere twambiririe tha online ekumwona ku ni tu kunengera ni gaka kakadi gaka actually on a categories hena basic standard premium plus na special 1,000 2,500 5,000 10,000 na 50,000 no icio ciothe ri cina benefit tondu riu benefit ciothe ri ugicithoma cia ciothe ri ni t-shirt certificate medal water bottle personal ambulance cover na family ambulance cover but for 1,000 ni t-shirt na certificate for 2,500 t-shirt certificate na medal 5,000 t-shirt certificate medal na water bottle branded water bottle ici cito cia plastic haya na premium plus icio ni 10,000 hena t-shirt certificate medal water bottle personal ambulance cover alafu riu ya 50,000 ri iyo ni special ri ugukorwo riu na uwete icio ciothe ya nginya personal ambulance cover na family ambulance cover kuo ni kuri na mawega na njoherera iroka na no sponsor mundu ona Kameme yothe no yuke ta corporate exactly ni mureka murata get hi besha cigana uguo rafi no tutingiuga ati ni tukuhinyiriria tondu tota kuga atiriri turata get 50 million na guko kwina mundu urenda kunengera na 100 million koguo tukuga atiriri at least mundu kiria ena kyo gya kwirutira ri minimum ni 1,000 ni kutoka saa ngapi ni kutoka saa 2 ni saa 2:30
na riu igakorwo ithirite by thaa 7 igakorwo ithirite. Haya ni ndwa mundu renda kuya pay bill iyo no tuthomere nigetha akorwo gikimenya. Haya pay bill ya Save a Life Walkathon ya St John, pay bill ni 402409. Account number na 2650. No iyo 2650 ri ni ya kadi ino. Riu account number ri ni ya ritwa riaku. Okay, ugikira ritwa riaku. Tucokere pay bill iyo ringi. Pay bill number ni 4092409. Iyo niyo pay bill. Niguo. Riu account ugwikira ritwa riaku niguo. Hi ni undu wa mundu wina kiuria kingi kana ni walk kana ni go train ne ju ni mu trainaga nginya micii-ini uria angihota kumukinyira nginya gutuika member. Yes. Na kani itagwati iyo first aid kit. Nginya first aid kit todo to supply us first aid kit. Okay. Niguo. Ni muri namba. Namba cirio haha. Niguo. 0724 105 40. Iyo ni ya mbere na 07275444. Niguo. Namba icio mangituhurira ri ni megutunyita na morie maswali ciuria ciothe iria online mukiri oku na online twiku. Niguo. Na ni mucokagia. No muhaka no. Okay. Na ciothe actually uria kuhiana ri ithu tuigawanithite na region iria ciari kiria provinces. Okay. Ciothe 8 tuli official. Mwe kundu guothe. Okay. Tariu ona ni turari na program ya go train boda riders na adu areas icio cia regions. Turatrainaga at least 400 per area. Per region. Riu koguo na riu nikio rona fund ino riu turageria gwetha niguo tuhote ningi guthii na mbere na Fred go train andu aingi. Ni undu mwega muno maki. Ni undu kenagira 23 years is yes, it's a passion. It's a passion. Ni ndirenda urioka muthenya umwe twari na riju tutingiaria tondu mundu atangikagirwa ata andu tari andu a suicide. Riju ucio ni undu turiaria hiria turikigia na mahinda. Riu ni psychological issues na hiyo no ngikora mundu akiri hatika-ini hihi akinyuite dawa tondu agikontrol horo wa mental health muno ri hihi tondu kwire na andu maragi kunyua da commit suicide to kwari horo cio ni kurikia andu mara commit suicide no ndo wa maundu maingi maundu ni matiganite. Thank you muno Steven. Before turikie ndenda gukuonia riri ni tukumwoya choking. Ria muico ria choking ni ngendo witu ni mokio ne sawa ni kumutumira tu tukumutumagira mundu chokite turikie riu ri mundu chokite ri mundu kuriaga afu aitu ni kindu kwi guitwo maita meri gwi guitwo iria basic iria simple iria mundu aitagwo ni tumatana kana tumai no riu kwi iria ni irio cianyitana cia hinga handu ha kuhihiria mundu waku ri mostly akoragwo na normal enyitagwo tondu ni guitwo raito akikorora riu ni encourage continue coughing thina mbere na gukorora wona ndirauma ri ukamu support uguo afu haha ri ne kuhiririo ngo niga tuonekana mere hau aiguo haha ri du haha shoulder ini ri haha between shoulder ini ri ruhi ti gudi ruhi ukamuringa ithano. Okay. Ugithie tari gutindika uratindika na iguru. Okay. No na ndemu supportete. Yes. Riu ngamuringa 1 2 3 4 5. Pass. Yarega ari. Ugoka akarugama uguo ukaiga kuguru gwaku hau gatagati ga gwake. Haha mukonyo-ini ri ugakunja ngudi ukaiga ngudi iguru wa kiara kiu uigireire mukonyo-ini. Guku kungi ri ukaigirira iguru. Okay. Arafu ri riu ukahihinya uguo baita maigana matano no menye riu uratumira mwiri waku tari baria ya kuhihinya riu urahihinya baita matano na hinya niguo iki ate kiume na riu uri munyiti wikite uguo ri
agi faint athieta kugwa ri ni nguhota kumsupport. Wonderful. Thank you muno makiria ni mwaigwa ni ruhi ti gudi jameni mundu aitu ndugamunine na gudi ni ngatho muno makiria ni guka ni mutu ene tugakihoka ati mwakona walk njega na ni mukona fans ngendo asante sana ati ni tugakorwo na walk njega we ndugoka ni tugakorwo ati ni mo tiga kuga ni muga ni tuga sabu kira metaira burata ni wele tokomenya ndo maya asante sana na murathimu ni ngai mureri wa Kameme hau ndu hithe tugukorwo tugitirihira tabarira itu ya muthenya wa umuthi ngakihoka ati ni webundithia kaundu kegie gutangikira mundu hakinya ni ugwati-ini no ungienda ni marutaga wira mwega muno wokio mena yo tugu wakigwa ni ya guteithiriria gukorwo magitrain andu aingi kundu gutiganite na ithu tukorwo na ugi ucio ungienda kunyitanira nao details icio cikere hau guthini wa gicicio giaku ni wakiona Media Max your partners ni tugakorwo koguo ungienda guthie basic ungienda kana ni premium plus kana Steven meguka na ni wega tugakinyitagirira ngwirere the way na twaiko tugikinya ni wega gukinyegenyora taithwe tuterega gukorwo tugitembea na tukirikireria otogo gutariirie tukunegeria muhotani witu ciringi 200 tugikiinekireria hari thini wa M-Pesa ni ya 5703131 account mkiugo jaza muhotani witu wa muthia egwitwo Moses Kimani na mbe yake gakiria na 857 akehotanira hau ni hoto wakinyia tabara itu muthia ona mathambitu ni mathite muno makiria Kariuki methutha magigika kindu gitu kurekereria kodi tuna ni muthenya wa rucio muthenya wa Thursday ona ithenya-ini ria muruna wako Maina Kihumo ni tumwendete muno makiria yai na muthenya mwega mwathani amurathime.